Yo. Hello and welcome back to the channel. Mijn naam is Viggy. En ik maak video's. Mostly of Yiddish. Vader vangen de handige video. Please consider liking, sharing and subscribing, was helpt me. In the channel are those tremendously, so thank you for that. Ook dat ik kan weer een channel member. That would be greatly appreciated. I sure will. MS. Hello and welcome. Izzy, hello and welcome. Zach, hello and welcome. Shining to Zendo. Viggy, I gotta be in the letter. I'm glad you did. I hope everything worked out as you thought. There's a kleine appreciation, a token of my appreciation van een Vietnam member. Zach, nicht jeder eine redt. Wie heißt es? Sam, hello and welcome. Had ich gesehen? For me, you don't have to say hello. I will say hello. How you doing? How you doing? Nacht, weil ich getravelt, will ich so sagen, that kleine short one, you know, not crazy life. Ich will nicht machen kein Podcast Nacht Review, because ich hatte einen langen Tag. Okay, als Mayor Adams mal gedroppt the charges. Man hat gedroppt the charges. Was ich will reviewen. Thank you, Zach. Izzy, why not? Weil Nacht is, ich darf sein focused, ich will sein focused. Ich tue nicht Sachen, weil ich habe es getan. You know what I mean? I want to be here. I want to be clear. In ogen als ik judge einem. Verstehst? Penny! Hello and welcome. I think only requests. Meaning? Meaning, what do you say? Laat me even naar de Gmail. In keren alles is fijn? Maar goed, ik maar daar quickie setup. So, ik vang not fully dropped. Not fully what? Oh, the red's been... I don't know, I'm not following. Tiddly pom pom pom. Oh, okay, hold on. De oil moet door aangeschikt zeggen. Heb je hem zo? Easy, all good. Nice, thank you. Adam's case. Adam's case, zoekst du. Nou, jetzt gehört finden. Paar Minuten zurück hat einer gesagt, dass es gedroppt oder die suchst jetzt not 100%. Ich habe nicht gehabt access zu meinem E-Mail-Adress, zu Viggy Vibe E-Mail-Adress. So, ich will bald unheim empfehlen de Eulen. Okay, ich will bald kicken. Okay. Viggy, I'm going to sleep. Stop going to say thank you, Zach. Have a lovely and awesome Nacht. Ich kann fahren nach Duzan for 10 seconds. Benny Fish, hello and welcome. How you doing? How you doing? How's your day going? Wieso heißt der, hat rausgegeben an Nigen? Ui. Also ich habe schon, du gib mal vor über den Like-Button. It goes such a long way. Sikos, Schmulik Sikos hat rausgegeben an Nigen. 33,000 views in 2 Tagen. What a song. Ben Fish. Scheint zu sein an eine Nummer. Nice. Zach Zook, subscribe, and join. Thank you, everybody. Ich kann euch Zach. Wir geben mal ein paar Minuten bis der Eulam. Kommt das ein bisschen Chap nach wo titzig? So gehad, sehr, a lange Tag. No complaints, though.
My credit card. Penny G, hey, Viggy, welcome home. Thank you, alles geht's. Hey, alles geht's. How you doing? Thank you, yes. Nu kommen wir daheim. Noch habe ich gedacht, editen, 2-3 Sachen. Und ich gedacht, laufen. Montag habe ich eine Pre-Sache für du. Wegen dem kann ich gehen 8 live Monday. So, a schedule bot sich. As of now, Mondays between 8:45 and jetzt. Wednesdays, there's no live. I'll hold them on a break mitten in the Woche. I highly recommend Schmilly's new podcast with Pinchas Bichler. Yes. Penny G, Jens ist auf mein Top für meine List. Das will ich Team morgen, weil ich will keine sein ruhig. Ich will keine sein smooth. You know what I mean? Like jetzt bin ich noch ein bisschen shaky and this, and I will actually enjoying. So, no, he's saying that I am here because of him. Oh. A ton of podcasts to review. Let's go. Yes, the podcast guy in Jean Hunt. Ich will nicht reviewen hat. MS. Hello and welcome. Was hat MS geschickt? Moishi. Hello and welcome. Hi, Viggy. How are you doing so far? So far, very good. Ich war du bis Nana Zeiger und wir gehen tun mit Shmuley Sukkos Song. Wie heißt das? Taberati. Taber. Tadaberoti. Retzemer or something like that. Mit das geben 2-3 Minuten bis wir tun haben. CG. Hello and welcome. Ah, the fire, it's Rick. Thank you so much. Your kind words. Shmulik Sikas released 2 new songs. Oh, 2, but this had 33,000 views. So I had not guys I made as I mean type of reviews. We got 2 minutes. 2 minutes. Bis mit tun haben. Lass mal sehen. Weil sie mir wart soll werden, Nana nimmt es 10 Minuten. But von 8:59 bis 9:08 nimmt 2 Regens. I'm advertising your channel. Thank you. Thank you. Google removed Pride Month from Google Calendar. Isn't that prideful? Nice. That's something to celebrate. Check out Shmulik Sikkes for his other song as well. Ja, go mit mir mit dem. Moish_UK. Hello and welcome. Jetzt gaan we doen naar een Nana zeggen. Laat me zien. Shmuley Sikkes. Laat me gaan even naar een andere tab. Laat me zien. Oh, 12 shoots met 10,000 views. Okay, so we got it. 2 days ago, 33,000 views. 12 shoots 10,000 views. De oilem hat es lieb. De oilem checkt daran. So, jetzt haben wir 2 Neine gehen. Und zu haben. Hat nach der Sonne ein kleiner Maßgeschäftel. Also, not too long, weil ich will sein ausgeriet von morgen. Ich bin gewähnt auf a Travel, Arbeit, Mandy, so. Alles geht's.
Sie dort sind ist irrelevant of the minute. Meanwhile, say something juicy. Orange juice. Lemon juice. Oh, wie gedenkt lemon juice? Sollen wir 1 Minute gehen, bis wir gleich tun haben, der Review? Ich darf auch watschen, ich weiß nicht, welcher Style der Nigen ist. So, immer kommt daran den ganzen, like, hot fire. Ist mehr ein ruhiger Song, darf man mal ruhig den ganzen Eulen. How many subs to 2300? Wie viele Subs habe ich jetzt? Lass mal sehen, wie viele Subs man hat. I don't know. Ich kann den nicht joggen, ich darf kicken. Oh. 1 Sub weg. How about 2,299? Als man kommt hell? Als es kommt hell. Oh, ich habe vergessen. Habe ich eine andere Message. Wo suchst du wegen Trump? Statement wegen Asa. Oh, ja, ich habe gehört. Als gesagt, als bis a certain time, denkst du, Friday night oder morgen, übermorgen? Like very short, als alle hostages müssen sein in Shabbos. Und ob sie gar nicht an, Amerika geht noch zu machen die Augen und öffnen den Kindergarten und lassen die Israelis boomsen. Sinai Walser. Hello and welcome. How's everybody doing? Und sind wir ein Like weg von 2300. We are 1 Like weg. I mean, nicht Like. Subscriber. 2900. Shulam Goldstein. Hello and welcome. Scheint es zu sehen, du. Es scheint zu sehen, nein, nehmen. Although, Hand, in der Früh, ich mach Ziege gerät, dass geht sein. Rock solid. And der Mike hat nicht gearbeitet. Und dann ein Mensch ist allein gekommen und ich bekomme der echte, gitte, juicy, good mornings. So, alright, it's 9:01. Dann wir unheim dem Fish is super talented. Ben Fish is super talented. Ben, the fish fan Ben? The Ben Fish. Viggy, ich meine, als ich bin die nächste Member. Nice. That would be nice. Anything on Trump? Ne Muschel. Ich habe jetzt gerne gesagt. Ich habe morgen die nur. Ist a Tata in charge. Du. Der angewagt, der Maschgier, der Manal. Du. Common sense is back. Common sense is back. All right. Your Kugel video makes me hungry. Sie gehen am Member, dass es gekannt sehen, alles geht, huh? So, ich habe mich echt actually zugegerät. Sie machen ein scheines Video. Einer hat herangewagt und ich habe nicht gewollt, zu stehen in einem Sanctuary. Aber ich gemisst machen das schnelle Video und fertig. Well, ich kenne noch Team, was ich kenne Team. Okay, jetzt gehen wir watschen, du. Schmilli Sickes hat ausgegeben an Nigen. 2 Tage zurück, 33,000 Views. So, der Eulam sagt, dass haben es lieb. Aber wir sehen sie uns, haben wir es lieb, right? Let's go. Thank you. Okay. Aber das unheim noch mal sehen, es ist ganz ein lebendiger Song, so man darf nicht nehmen an der Pumanet. Alles geht's auf Super Chat, Viggy. Would be a great idea. Thank you, alles geht's. Es kommt dann ein Gitten, der Vibe. Mo. Hello. כואב לי, כבר כמה ימים, מי מקשיב לי, מי, ללב לא נותרו כבר מילים. Zayed Israeli, in a positive way. Hey Mo, how's it going? The music is good. Well, kann man stein at the beats zusammen mit 4% a trop höher, I would say. Jetzt kann man es noch mal unheben. But it's so far very good. A lot of new names. Yes, everybody's welcome.
Ba-da-da-da, bi-da-da-da. עצוב לי, שבור לי רסיסים, כואב לי, כבר כמה ימים, מי מקשיב לי, מי? Do you do English subtitles? Nope. Sag mir Sally. Sally pflegt übertatschen. לב לא נותרו כבר Hold on. מקשיב לי, מי? Cholib inside von sein Reckel. Kick inside von sein Reckel. Lass mal sehen. Ja. Shine a liner. Deze Sachen is getting wild, I tell you. Wild hand maneuver. Yeah, ich habe auch lieb das Setup. Setup is clean. Clean. Nothing crazy, nothing going on. לא נותרו כבר מילים, עצוב לי, שבור לי רסיסים, כואב לי. C'est nicht depressing. Depressing is wenn man in daheim, im Rattenschlafs im Bett. Sag mal, du Warmkeit mit Ernstkeit zusammen. That's what I'm getting. כבר כמה ימים, מי מקשיב לי, מי? ללב לא נותרו כבר מילים, אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. Und ich liebe gerade Cut. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. Herschel, hello and welcome. Schön, dich zu sehen. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור. Yoni, hello and welcome. Yoni schreibt, I guess this is the ending from the lyrics. I'm sad. There are no words left. Who's listening to me? Tell me what hurts you. Speak with him. It's not depressing. When die hast a schwere situation going on in your life, sucht der kannst reden. Makes sense. לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. רק תדבר איתו, אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. תספר לו מה... Ich feel wie the taberoti, whatever they taberoto, whatever ze maar is. Afgaan een bisschen niedriger. Schleimi. Hello and welcome. Depression is suppression. אז תספר לו... By the way, ich höre aus der Mexican Music, weil ich verstehe nicht die Wörter. So ich darf nicht paying attention zu wo sie sagen. Ich kann mitviben. So, dieselbe Sache mit Hebrew. Ich verstehe, aber ich verstehe nicht echt. So, ich kann mitviben. מה שכואב לך, תדבר איתו. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. רק תדבר איתו. Just read. Speak with him. Tell him what hurts you because he's listening to you. Yep. עצוב לי, שבור לי רסיסים, כואב לי, כבר כמה ימים, מי מקשיב לי, מי? Cholib they set up. The ganze video shoot. Sei minimalistic, but sie bringt daran the story. Ich kann sehen, man soll es so sehen. Ich verstehe, was so 33,000 Views. Weil der Eulam fehlt das auch, wie keiner hört nicht aus. So, ist shortig. ללב לא נותרו כבר מילים, עצוב לי, שבור לי רסיסים, כואב לי, כבר כמה ימים, מי מקשיב לי, מי? ללב לא נותרו כבר מילים, אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. תדבר איתו, weil gedacht sein, ein bisschen תדבר איתו. זה פילח. בלב לא נותרו כבר מילים,
אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. רק תדבר איתו, אז תספר לו מה Thank you, Yoni. שכואב לך, תדבר איתו. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. By the way, mir fehlt nicht, wie lip singt, du. So, singt von der Herz. כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. רק תדבר איתו, רק תדבר. Zaira Scheinenigen. Oi. Harges nicht weg mit dem. Herrliche Song, mir hört das. Boom. Harget weg. Zaira Scheine Song. Wenn einer ist ein bisschen zerkneitscht, I would say, fühlt ein bisschen und will a pick-me-upper, vielleicht wie denjenigen ist a pick-me-upper type of song. Nur es fehlt ein bisschen mehr low parts. Kann man das überreden? Like all of us. Yeah. You see, ja? Die sucht uns darf man nicht ganz fahren, Brooklyn! Hello and welcome. Jetzt hat man mitten aus hier noch einmal schmullig sickes neinigen. Red zu ihm. Will hören. עצוב לי, שבור לי. Sie fängt sich mit der Sachmusik und dann geht es als ein Stop. Und sie geht nur zu der Beat. Ich will gewollt hören, der Beat a trop mehr. A trop hecher. כואב לי. Der Boom. Wollte gewollt hören, sag mir Boom. כבר כמה ימים מי מקשיב לי, מי ללב לא נותרו כבר מילים. עצוב לי, שבור לי רסיסים, כואב לי. כבר כמה ימים מי מקשיב לי, מי ללב לא נותרו כבר מילים. אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. רק תדבר איתו, אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. רק תדבר איתו. עצוב לי, שבור לי רסיסים, כואב לי, כבר כמה ימים מי מקשיב. Das macht mich trachten, ja. Das ist wie der Herz mit den ganzen zerbrochen. But a positive in dem, jetzt sieht man viel mit Angles. Wenn der Herz wird zerbrochen, kann man sehen, als Sach Angles. Se tit wei, weil man sieht, als Sach Angles. Just a thought. מי, ללב לא נותרו כבר מילים. עצוב לי. Se kijkt aus, er schreibt sein eigenen Neginum, weil singt es mit Herz. A gekaufte Nigen usually doesn't work.
שבור לרסיסים, כואב לי כמה ימים. מי מקשיב לי? מי? בלב לא נותרו כבר מילים, אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו, תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו, כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך. I guess I was wrong, huh? Nicht geschrieben, the song. Well, filter es. I was wrong then. תסמוך עליו, הוא מגיע לך, רק תדבר Sind nicht du איתו. heuer? Sind nicht du echt a heuige part in the song? ספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. Ich habe lieb gehad, ich meine mal gedacht, wenn wir ran gehen in den Schad, wie beigt sich herup. דבר איתו. Rega? אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. Ein Sek. Seht ihr? Das hat mir gedacht, wenn wir herausdrücken. Was einregen? רק תדבר איתו, אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו, תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו, כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. Erst haben wir uns gedacht, endigen, als der Spiegel flieht zurück herauf, also wie die Verse, und sie wird zurück ganz, weil du schon gerät sie haben. Okay, und das macht nicht weg, der Song. Beautiful song, beautiful. Wer geben mal Like? Red nicht von Like, hat ich bestimmt du. Gib mal hit Like auf dem Video. So got such a long way. Thank you. Et rausgeben noch ein Song. So hat 10.000 Views. Izzy sagt, hat auch lieb Mexican music, yes. 75% habe ich lieb, the rest is mamisch kratzt mir in der Ohr. But the male is, as I kann es aushören, without really paying attention to the lyrics. You know what I mean? Like, darf ich hören die alle meine Sachen. So just, ich vibe mit der Beat. Okay, wie viele Views hat das? Das hat 10.000 Views. And it is geliked of the main of his page. Okay? Lass mal sehen, welcher Style das ist. Lass mal sehen, wer es geschrieben. Hold on. Was kann man nicht sehen? Read more. Ein Second. Derselbe Mensch oder er? Benzinstein. Okay, I guess Benzinstein is talented. Whoever that is. Ooh, total different. Okay. Okay. They sound wie a garage band, a Israeli garage band, which is good, which I like. Ich halte, man darf das Team mehr in Amerika. Was ein anderer Vibe wie der friedige Song. Okay, man darf herangehen zu der lebendige Tone. Mindset. Let's do this. איזה עם יפה, איזה עם יפה נהיה כשתבוא הגאולה. איזה עם יפה, איזה עם יפה נהיה כשנשמע את הבשורה. Die tanzen is offbeat. איזה אבא לא רוצה להתאחד עם ילדיו, ביום ההוא נהיה כאיש אחד בלב אחד. איזה עם יפה, איזה עם יפה נהיה כשתבוא הגאולה. איזה עם יפה, איזה עם יפה נהיה כשנשמע את הבשורה. איזה The lights in the back fangt un herankommen in style. Fangt un sehen mehr und mehr Videos. Lights hängen. So I guess jetzt hat man nun einem sehen die Genre fuhren. לא
רוצה להתאחד עם ילדיו, ביום ההוא נהיה כאיש אחד בלב אחד. פעם פעם. והיה שם למלך, 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 למלך על כל העולם. והיה שם למלך. Die alle Gevre singen den Nigen. Wenn am sei gekannt den Nigen, Farm hat es rausgegeben, so wir geben für jeden einen zu hören den Nigen. למלך, למלך. Auch het kijk on the collection of all types of walks of life in the Yiddish Zach. There's an order in Israel. Alle mine kappelig, hemmeder, pious, tzitzes. Phew. Hold on, wer is Janner in the back? Wer is een brieder? Kijk dat een beetje weer. והיה שם למלך, 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 למלך על כל העולם. והיה שם למלך, 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 למלך על כל העולם. והיה שם. This is was er shine. In the Nigen, the here aim singen. למלך, למלך על כל העולם. והיה שם למלך, 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 למלך על כל העולם. איזה עם יפה נהיה כשתבוא הגאולה. איזה עם יפה נהיה כשנשמע את הבשורה. Wo wusste nicht, du kann choir? I guess is a rock. Was wie er gesagt? איזה אבא לא רוצה להתאחד עם ילדיו, ביום ההוא נהיה כאיש אחד בלב אחד. איזה עם יפה נהיה כשתבוא הגאולה. איזה עם יפה נהיה כשנשמע את הבשורה. איזה אבא לא רוצה להתאחד עם ילדיו, ביום ההוא נהיה כאיש אחד בלב אחד. והיה שם למלך, 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 למלך על כל העולם. והיה שם למלך, 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 למלך. Brooklyn, wenn du sagst, the music is not real, what do you mean? Sie spielt nicht dort. Ich verstehe, es ist nur der Speaker, but man record. Saying, what the Oilem singt mit der Wörter. על כל העולם. והיה שם למלך, והיה שם למלך, למלך על כל העולם. והיה שם למלך, אוי למלך, למלך, למלך על כל העולם. What a... Oh! I hate this. Favos. Wow, what a total different Nigen für der erste. Maar met ons, wat je zelf ausheren zusammen, weil man kommt darauf, wenn er so harziger, man geht ja so noisy one. Es ist rock. I don't know if sounds like my Game Boy. I don't know, weiß nicht, die... Aber es ist nicht echt so lieb gehabt. Dann previous one against Sachwasser.
As in the one was mit früher gewatcht. Arla Summit hat rausgegeben mit a zweite Israeli-Nigen. Shmuley Sickert is releasing his first album very soon. Nice. Lieb is auch get raus an Aya. 2 Tage zurück, 8400 views. Okay. Arla Summit, ich liebe Arla Summit. Mit Arn Rosal. Wieso heißt der Ding? Lommer der Zeil. Alright, ich bin ready zu hören. Let's do this. Oh, Herrschi, bei Jonasen, bei wer? Jonasen bei Halal. Wenn ist du beschwart? Vorige Woche hat einer gesagt, dass du beschwart. Ist nicht gewesen. So, wenn ist es? Einer weiß, wenn du beschwart ist? Wednesday? Oh, man. Well, Wednesdays will ich nehmen off. Ich bin live. Ich mache a special Wednesday Tubeschwarz Situation mit Fruits. Ich mache a Stückel Tatzel. Alright. Wednesday night. Kann ich da get talk. Okay, we shall see. We shall see when Wednesday comes on. The song is called Hallelujah? Hallelujah? Ich kann es nicht lernen for some reason. Deep is releasing Tubeschwart. Okay. Ich bin ready zu hören. Lass mir gehen durch die Arla Summit in Ari Rosal. Lass mir dir die Zeilen heidening. Lass mir dir die Zeilen. Lass mir dir die Zeilen. Lass mal sehen. Lass mir dir die Zeilen. Die Males von der jüdische Kinderlech. Lass mir dir die Zeilen. Lass mir dir die Zeilen. Lass mir dir die Zeilen. Die Males von der jüdische Kinderlech. Herrschi mit der so sehen noch. Lass mir dir erzählen. Er hat ganz a scheine Voice. Jüdische Kinderlech. Lass mir dir erzählen. Er ganz geht mit Arla Summit. Lass mir dir erzählen. Lass mir dir erzählen. Hab es gesehen, Herrschi. Die Meiles von jüdische Kinder. Lass mir dir erzählen. Lass mir dir erzählen. Sie geben uns a war voran chassidische Musicians. 2 points darauf. Lass mir dir erzählen. Lass mir dir erzählen. Lass mir dir erzählen, die Meiles von jüdische Kinder. Einmal die so in mani khoimu noch einmal buruka khamu lo med de zeilen de males fin de jidische kinderlech einmal die Lieb sein Voice, wenn so kinderlich hier ist bounced. In a positive way. noch einmal buruka khamu lo med de zeilen de males fin de jidische kinderlech einmal die so in mani khoimu noch einmal Oh, the choir kommt heran low, weil hat a high voice. Shine. Mit der Zeilen dem alles finde jüdische Der Lyrics von Heilige Kinder. Einmal die so in mani khoimu noch einmal buruka khamu lo mit der Wow, the choir kommt heran. Fire. Zeilen dem alles finde jüdische Kinderlech. Chotsch, chotsch, chotsch Goilu vesiru, goilu vesiru Doch, doch, doch Dom soles no.
hat die ultimate voices, was man vielleicht noch hören auf the record players. The soothing voice. Doch, heilige Waschefel, dom sules humor, dom sules humor. Hast du bemerkt in Israel a car video, also wie dem, bringt darauf the video. So a certain Sache in Israel. Ruben Schwebel? Der choir heißt Neshama. Sei es schein bis der Wahl. Lo mer dir der Zehn, lo mer dir der Zehn, lo mer dir der Zehn, die Meiles von jüdische Kinderlein. Lomme de zeilen, lomme de zeilen, lomme de zeilen, dem alles für jüdische Kinderle. Never, we never, never. By the way, Malchus had some serious competition of denigen. Serious competition. Haviku it viku boch. Oy never, oy never, oy never. Sucht Nebuch oder Rebbe? Holly bei der Gitarre string steckt sich also heraus. So a character. So man macht das perfect. Chol es lieb. Chol es lieb, wenn ein Singer kommt und ein Videoshoot, kickt aus 100% oder perfect. Chol lieb, ich würde sagen naturally. Haviku it viku nor in di. Ram bam bam. The Zeilen, lo me du de Zeilen, lo mir allemal, der Zeilen in der Zeilen, die alles für jüdische Kinderle. Es endigt sich sehr, wow, wie hat sich geendigt an Igen? Herrsch, ja, war man nicht, du. Es endigt sich sehr typical. Sehr a shine Nigen. It's nicht etwas special, but the choir is super. Super, the choir. Auch die Adler samen met alle Arn. Rosel. Sie fitten Gitarre an. Schreien sich geschibber, kein net mich weg der attention von keinem. Very cool. Alles geht's mit Review und Dance noch dem. Können gar nicht reviewen, was gesagt und hold on. Fahr mal geil, du. Der oder der? I guess it is selber Nigen. Anyway, lass mal können geben mal like der Video, weil ich es actually enjoyed. Ich lieb gehabt the setup, ich lieb gehabt the coziness, but the Neshama choir. Some serious competition, haben sie. Sollen wir watchen the music video, oder sollen wir just watchen the video, the song? Wie heißt der was hat das umgetrogen, du?
Herschel. Dancing Queen. Oh, Herschel. You know what? When in doubt, geht man nicht watchen the music video. Watchen just the music. 7 Uhr zurück, 361,000 views. Let's go. Okay. Es ist ein lebendiger Song, so man kann straight herangehen. Derjenige heißt Finn Joinassen. Oh, das ist ein Bruder? Oh, es ist ein family. I believe that. Hallelujah heißt derjenige. The first? Okay. We will go back. We will go back. But derjenige hat 361,000. Und das hat noch 159,000. Okay. But du weißt der Risk, ja? It's a risk when we get to the music video. All right. Let's get into it. Ah. Okay. Fangt sich uns mo. Hallelu. No, not this. It's a different song. Ich habe angelegt das. Sonst gehen wir das watchen. Noch wird man watchen dann der andere. Hallelu el mekodsho. Ist ein Bruder mit jenem. Ich meine, die ganze Family singt dort. Hallelu bekia uzo. Hallelu bigfurota. Hat eine ältere, soothing voice. הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתק השופר, הללוהו בנבל וחינו. The mic setup is clean. So wie sein Haircut. Hallelu betof umachol. Hershey, email me a link. במיני מעוגב. הללוהו בצלצל שמיים. הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה. הללויה. כל הנשמה תהלליה. Hold on, we're not gonna let it pass, though. Hold on. Kijk on deze setup. Couldn't ich wetse draait van cellos. En ik zei cellos. Moshe Peretz, wer? De zinger, Moshe Peretz? Kijk on deze setup. Females, males, musicians, the alta structure. Ze matcht eraan in de song. הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. Wer? The one with the mustache? כל הנשמה תהלליה. They're doing the back. Rega. The Heverman doing the back is Peretz. תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. Kijk wie simple the music is. En ik kan het heren van hem. When I get it up to the keys. הנשמה תהלליה. Yeah, so it's still. Komt eraan met de drum op de vloer. הללויה, הללויה בקודשו. Wieso heißt der Singer? Wieso heißt der? הללוהו ברקיע עוזו. Moshe Peretz, I guess. In the keyboard guys, Jonassen Rosel, the breeder van wem het zomaar gewacht. הללוהו כאור גודלו, הללוהו בתק השופר, הללוהו בנבל וחינו. הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במיני ועוגב, הללוהו בצלצל.
Denigen darf man aushören, wenn man ist overtired, immer fuhrt, mainly in Israel by the desert. Immer schon, man fuhrt, immer seht the desert, fuhrt euch, drei over the speed limit, ruhig, the wetter is shine, and denigen just comes on. Immer daydreamed. הללו בצלצלת אירוע, כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה. Man hat ihm nicht gesagt, du musst sich aufzustellen, right? Hat man gesagt, gut nicht. Er hat sich aufgestellt allein, weil the music got him. Colorful Shorts. Hello and welcome. Scheint dir zu sehen, du. What are you seeing, Colorful Shorts? כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה. כל הנשמה תהלליה. Regen. Ich habe gesehen etwas. Kijk on the camera doing the spiegel. Ze macht es gechillig, but von mir. You have to have energy to type in this chat. Okay? No issue. כל הנשמה תהלליה, הללויה. Thank you, Colorful Shorts. כל הנשמה תהלליה. Pure hearts. Pure hearts. Deze niet du kan advertise. Vaardig red. No. Ze niet du kan advertisement. Ze niet du gonisch in them. This is pure hearts. This is a pass-by song when is in the genre, so just voert. You get what I'm saying? The guy this like doing the zaat. Einlegen. Einlegen. What a song. What a song. Ich habe es gesehen. Yossi Leifer. Ein second. Zu herbringen. What am I saying to Moshe Peretz? The erste Mal Cherem. Israeli, Zaire Israeli, nicht kein Angriff. Jetzt, I guess, ist ein System, du. Sie tun einem kommen mehr, wir tun einem sehen. Das ist auch ein Zahnligen. So mit der sehen später. 7 geduschen circa 125,000. Welcher mein Singer ist von, ist ein famous Singer in Israel, ist almost famous. Wie steht Ich habe geliked das Video. Tiridoiroiro. Ach, nicht. Ich habe vergessen zu liken. Oh, ich habe nicht geliked. Alright. Yossi Leifer. Der Ratzen Schuh zurück. 911 views. 911. Hello. Der Ratzen Schuh zurück mit nur 911. Alles gut. Ist das der Ding? In Malchus Choir? Yosef Blow. Alright. The Oilam Dratzen Schuh 911 views. Choloni.
מה זה חולני? Es ist so wie weiß, wenn der Doktor callt tun, als es ist etwas positiv oder negativ. So haben wir so, man checkt etwas in meinem Blit und der Doktor sagt, okay, es ist negative. So, okay, so das meint eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Like, what's happening? Yeah, but ob es ein neuer Singer ist, hat nur 9/11 Views, meint es, hat der Oilem hat es nicht herumgeschickt. But, let's give him a chance. Let's go. Oy Nila Daran ich hab dem Zeiger. Okay, so ich sehe, es ist nicht es ist Malchus, aber nicht der real Malchus, if you know what I'm saying. It's for Tubeshat. Ja, ich sehe the fruits. The fruits. Wer gehen in charge von der ganze das ist der Kamada selber Setup, haben wir schon gesehen mit der Hevermann mit der Piano, hat nur der Mic, so es fehlt nur der Mic, du. Aburech Noy vay oy vay oy vay 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 Zayer Chassidisch. Nila Ich fühl, wenn ich wohl gewinn apart von der Band, von der Choir, wollte ich nur gekickt auf die Fruits. Nun, wenn kann man essen? That's just me. Scheine Gläser. Yossi Leifer ist Israeli, weil der Gläser ist sick. Oy vay Ayroy sekhu mesiki Come on, machst du ein Music Video und du likest it up, stamp. But, okay, nein, ich will nicht kein Hypocrite, weil wenn du eine riesige, große Sache wollte, ich gesagt, es ist ein waste of money. Das kann ich actually sehen, der Oilem soll essen. So, ich ziehe zurück, was ich gesagt. Beautiful setup. Practical. Let's put it that way. Wenn so eine carved watermelon mit der Größe des, weil keiner wird es gegessen, wir gehen in die Garbage. Du, der Oilem, wird es gegessen. So, zieh zurück. Lass mal bleiben mit meiner Werte. Zil khunu oy vay Tidada mai oy vay 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 Tidada mai oy vay 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 Oy amasamai oy vay restachte khu Oy vay Er ist ein Chasen. Ich meine, er ist ein Chasen. Er ist in der Baltwille. Nicht kein Chasen, er ist ein Baltwille. The piano guy is nicht bad. The piano guy is ganz good. Friday's Valentine's Day for all the fathers out there. Man macht es, Tube Schwarz für Tisha B'Av. Sound wie als Rosh Hashanah davana. Oy vay Tidada moy vay Tidada moy vay 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 Oy vay vay Shikol neti yajnoyti mimkhu Shikol neti yajnoyti mimkhu Geht mit Zitzes in der Rost mit der Sarggläser. Aufwachsendig wird man das geriefen zermischt. Sind wir committed zu dem. Der Piano guy is ganz good. Das ist auch geschmante, he's not pulling it off. Und ist ein gitter Chasen. Ist nicht kein Singer. Aber Twiller, nicht einmal ein Chasen. Wenn ich sage nicht einmal ein Chasen, ich kann negative. Just, du Chazunas, in order mit du Baltwiller. But the piano guy ist nicht schlecht.
By the way, der regular Biberitten, der Satmer, der fuhrt darauf ein bisschen höher, gehen der hohe Biberitten fuhren noch höher, so wie der Stramlich. Where is this going? Heilige Beschäfer, wir beten dich. No. Oh, ja, ja, ich weiß. Oh, ja, oh, ja, Jerusalem. Oh, ja, oh, ja, Jerusalem. Ich verstehe, wie will gehen, aber der kommt nicht schon. He's not getting there. He's not getting there. Hershey Green, hello and welcome. Same, I'm not feeling it either. Bin zoek mijn skets als het gaat weer besser. Zo het met ons gaat andere genres. You got the button back. When zurück in daheim. Zurück in daheim. A bit low quality. Will we not shine a chazen and shield? No. Wrong situation. Nicht umgekommen. For somebody, der Bus ist herausgefahren, und sehen wir den Bus, ausgelaufen von Gas, 200 Fies weg von der Gasstation. You know what I'm saying? Ich will auch sehen, nach der Day, noch hat man gar nicht sehen, was sagt, Simcha Leiner schreit, bro. Okay, whatever, ich habe es dann gesagt jetzt. Okay, der Video Simcha durch 125,000 views. YG. Hello and welcome. Schön, dass Sie sein, du. Ich habe doch vorher über den Like-Button. By the way, ich habe du, ich habe vorher über den Like-Button. In Ochet, als ich seine nicht subscribed, ich habe direkt den Subscribe-Button. Ich habe nicht gekickt lately, wie viel, sie sagen mir, wie viel Viewers, Percentages. Ich meine, es ist 70-something%, wo sie nicht subscribed. Subscriptions geht da lange weg. Oder wenn ich kann, in Vietnam-Member, that would be greatly appreciated. Did you see the Shlomo Cohn's? Yes. Einer hat mir das geschickt. Ich habe Hanse Free geredet von. Auf my short live. At die Geist der Handige live in der Free. Der Nana's eigen one. Sie gehen ein Stückchen Mess in der Free. Ich habe lieb gehabt der Point, wie sie haben gesagt, als, es heftet sich auf eine Sache Podcast jetzt, but ich bin mehr als Schmies. Ich was actually enjoyed, because ich rief mich nicht der Podcast, ich rief mich schmissen. Man schmiesst. What shout out? Schmilly Cohn. Ich denke nicht der Nummer von der, for some reason. Shimon Cohn, sorry, nicht Schmilly. Sie sind auf Instagram, ich meine, sie sind rüber gekommen auf YouTube. Ich habe nicht gewatscht. Ich habe nicht gewatscht, der Content, to be honest, weil ich bin nicht auf Jealous-Gram. Und ich bin noch nicht umgekommen zu sein. Ich habe es nicht gewatscht, ich bin noch nicht umgekommen zu sein. Aber ich habe schon gesehen, du und dort in Videos. Und they gave me a shout-out. So, sie haben gegeben positive shout-out. Und weißt, wenn einer arbeitet auf etwas, in the Oilem recognized, in the feedback is, ja, deze videos gearbeitet auf is actually achieved, es macht mich feeling good. So, I feel good. They're on YouTube, only the first one was on Instagram. Okay. Einer hat mir geschickt a snippet, a 30-second snippet der Film. Ich habe nicht gewatscht der Sache, so, weiß nicht, wo es noch sei sagen. Oder die anderen, weiß ich, ungehakt, pieken wir es am Umgehen in der Negative. Which I'm okay with that as well. But, ich habe gesehen, sie haben mal 3 Schuhe geschmissen. Haben wir das von einem? Oh, das geht aus Justin Timberlake. Just,
מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. sound wie hat Gita voice mit Asach cigars. חזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. Ta 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 ta. מודה אני לפניך. Es ist funny. Reset. Oh, nach man steht rest. Auf sein rest, R-E-S-T. Reset. Na, man steht rest. Im Mode an steht man steht auf. Wo's rest? Hast du jetzt gerest? Bon. Ich geht gelein. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. מודה מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. Oh. Ram pam 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 pam. קם בבוקר ומבין שזו כבר מתנה, אומר תודה על מה שיש ושר במנגינה. הכל פשוט יותר ואיך שמסתכלים בלי מחשבות רעות, אומר תודה, תודה לאלו. אם נבין שכל אחד כאן יש לו חלק, הלב יהיה יותר שלם ולא נחיה בסרט. אז רק תהיה אמיתי עם עצמך או איתי, כי הניגון שלך תמיד נוגע. שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. Wo sucht du einen? Ist das zurückgehakt? Parabapapau, parabapapau. Ja. Sie haben mich zurückgehakt. Hold on. En kennen wir noch hin? En kennen wir hin? Verkackte Puppe. Viggy, it's not working. I see. Okay, ist jetzt zurück? Parabara pa 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 pa. Parabari pim 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 pim. Yeah, okay, so for some reason, eine von den Videos, was ich gespielt, haben sie mir geblockt. Okay. Jetzt geht man 30 Uhr in welche Video und wo es werden wie. Was geschehen ist, wenn eine Report
Or kesan einer hat reported, man, wieso heißt das? Alright. Aber für was kann ich es jetzt sehen? Pam, 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 pam. Bim, 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 bim. Not sure exactly wie der andere Chagat Bubi. Ja, wo seid ihr ist? It's one of those things that they do. Ze geben mir alle Chance. Ja. Moshe Peretz. Okay, lass mal weg für Moshe Peretz a song. Let's go away from Moshe Peretz. Lass mal laufen. Who the hell is jealous? My competition, I would say. Sind ich du kein Competition. Wow, ich sehe du ein Video von 8 Uhr zurück von Samvel. Ich liebe den Start. Ich kann mal watchen das, aber ich will sehen noch dem einregen. Du an Samvel, 8 Uhr zurück. Aber uns gehen wir kurz aushören, den Nigen. Moshe Peretz, BF. Hello and welcome. Scheint dir zu sein. So, uns gehen wir aushören, du den Nigen, lassen wir sehen, sie, der Stream wird nicht werden ungescreamt, if you know what I'm saying. So geht das, Chevre. They ain't making it easy for me. Sie machen es nicht easy. Verstehst? They are not making it easy for me. Ich complain nicht. I'm explaining. Alright, sie haben wir aussehen, die Aden Hassan Nigen, 18 Schuhe zurück, 56, 5900 views. Lass mal sehen, let's see what's all about. Ich habe lieb gehabt, der erste Second davon, so let's go with it. Lass mal das aussehen. Oh yeah. Israeli. Can right away here and says that's a little day. וואי, איזה שבוע היה לך. את מוקפת במטוללים, ואף אחד לא מבין אותך. בא לך רק לעוף על החיים. תנקי קצת את הראש, פנסי מרעש. תזרקי את הטלפון, שבי בחוסר מעש. מהבוקר עד ראשון אל תעני לאף אחד. את קובעת את הטון, אז תעשי מה בא לך. תתחגגי, תשימי עגילים, יש לך אותי. איתי, זה ישראלי סתם. אז תתקדמי. פם פם, פם פם. יש לך אותי, איתי. 3, 2, 1, go. את רק חושבת אבל לא יודעת. Come on, this is moving. מבולבלת עוד רגע טובת. מה את מצפה שתצוץ לך את הבת? נסי את הרגע כמו משוגעת. תנקי קצת את הראש, חנסי מרעש. תזרקי את הטלפון, שבי בחוסר מעש. מהבוקר עד ראשון אל תעני לאף אחד. את קובעת Versteh nicht, kann, wa? את הטון, אז תעשי מה בא לך. Ja, das ist also geil. תשימי עגילים, יש לך אותי. איתי, תהי בעננים, אז תתקדמי. מכל מה שעושה אותך איתי, יש לך אותי. איתי, ממיצים את תחגגי. תחגגי. So Israeli. Nicht in a negative way. Die redst von der Phone, throw the phone away, sagt er. Ich habe gesagt von meiner Haverhand, als es darf kommen eine Zeit, wie die EMP-Attack herausnehmen jedems Telefon. Man darf von einem
seriously unheimlich leben ohne Telefons. Ich bin auch der Part von den Problems. Nicht so wie ich bin in draußen. No. Ich bin auch jetzt stuck in addicted zu meinem Telefon. So much so, dass ich kann nicht weggehen davon. Zwei Sachen habe ich gesagt, wo ich bin addicted zu. Mein Telefon und Sour Sticks. Ich kann rubriken a Päckl Sour Sticks. Like there's no tomorrow. All right, let me finish this song. Easy, huh? It's came in welche orientation it is. You know what I'm saying? I actually gewollt waschen this song. I got this song ungezint for next. So this had done, go out and celebrate, yes. Okay, but it's a typical Israeli song. It wasn't anything, which flavor? Which flavor? Go out and celebrate as much as possible. So this is on the letzte Video von Handnacht. Darf noch Hand noch actually warten. Ich bin up zu, Lass mal sehen, wie viel ich bin up zu. 8,900 steps. Ich darf noch 1000. Are you still here? Yes, Mosh. Und sind wir noch du? Das geht an der letzte Video von Handnacht, was wir gleich reviewen. Der Ei takes zurück 1000 views von Meier Adler. Und ich muss sagen, ich habe gehört, dass 2-3 Sachen von Meier Adler. Und he caught my eye. He caught my attention. So, lass mal das so sehen. What are sour sticks? Yoni Cohn. Pashkas meine ich ist es? Nicht der goyische ones. Der goyische ones sind nicht interessant. Gas station, ShopRite, Walmart. No. Das an der Kuschere. Ich riech auf a Päckl like there's no tomorrow. Alles geht so Super Chat Viggy with sour sticks. Yeah. You never heard of them? Oh, man. Again, it's my favorite. Ich sehe es, I go for it. Und ich du kann, you better not be in my way between me and my sour stick. It's not healthy. Oh, you telling me? Alle, gids the variety pack. Variety pack. Hij is gehoogd, but alle flavors. My Radler. Eine Sache kann ich dir sagen. Jiddische Nasch ist, oder bin ich aufgewachsen damit, oder in der rosendige Welt habe ich noch gesehen, kann Gitte Nasch. Ich enjoy es nicht. Jiddische Nasch, I go. Das fängt an werden ein Setup. Piano, a starke Light, a schwarze Background. Jetzt ist das der neue Style. Oh, I'm addicted to the vape. Oh, the vape is terrible. So guys, on a riesige pandemic. Listen up, peoples. Listen up. You heard it here live. First, in a few years from now, got to sound fin the gresta pandemics ever. The ganze vaping business. Is sour sticks a Yiddish nash? No, se do sour patches, but sei nicht so geht. Just talking about it, mach mal mal salivating. All right, let's go. A few gas stations in the neighborhood. In Yiddish neighborhoods verkaufen es. Wow, it is a asken. Ich muss wegkriegen in the comments. Just to send them. Saizaki. Woo. I'm sorry, all right. That's not nice, Viggy. But hey. בכובד ראש הם דנים, עולים תיקים מלא שמות שונים. זה אומר בקור וזה בקור, ההכנות לפסח בשיאו, צריך לעזור לכל נצרך בשלו.
ולשם שמו של רב נפתולי. צועקים שם כולם בפה מולה. זה מקרה שאין צורך להתייחס אליו. ילדיו מטופחים, נראה מסודר על פניו. רב מוישה Yoni, this is us. Sour sticks, Pashka sour sticks. Hab es gegoogelt. This is us, Pashka sour sticks. Okay, the blue one, raspberry, strawberry, apple. You know what I mean? שהגבה בוחר כהלוכה. Favos weet jeder einer was? Jeder weiß. Favos? Favos wird a jeder was? דופק אל השולחן עם כל הארוחה. רב נפתולי מאוד צריך את התמיכה. Was meint hat micha? I've looked them up. I believe that it could help with panic attacks because there is sensory distraction due to the sour test. Oh, okay. All right. Und ich wusste, das ist healthy. Der Eulen bekommt Wasserbär. Yes, man wird älter, ein bisschen kälter. אני לא יודע וזה גם לא מעניין, אבל יהודי שבוכה, יהודי שמתחנן, הוא So, es ist mehr als ein Gramm mit einigen, was ins Kämmer, so. צריך Moshe, ich weiß nicht, welche Schiffel die bist auf, but enjoy dan rowen dan boat, okay? Me sicher, die hast Trama davon, von als Kundaki, und ich will nicht stehen in der Weg. Das haben wir schon gesehen. Hebrew, blablabla. Steht? Stir the pot, okay. Tun wir mal ein bisschen stirren, I would say. לקבל, אוי אוי ויהי. Man wird nicht alte Kackers, man wird älter. Und wenn man sucht sich, man wird alte Kackers, wird man alte Kackers. Man darf sich halten frisch in die Ink. מה? Oy yom, oy yom, oy 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 yom. I think it's the original song, but I kenne the song. Good Mosh. Because the pot stir, was alles geht, so gesagt, hab ich gehabt, thank you, alles geht, war mich happen, in zurückbringen zu den Borten. שמוצא את עצמו. Lizzie, gute Nacht. Have a lovely and awesome night. See you next time. לגמרי לבד. שכוח für deine Interaction, שכוח für deine הם comments. הרוב, הם לא מקשיבים ולו במה. It's as iconic, okay. מתפזרים כל אחד לדרכו בלי הסכמה. אוי, אני עייף. אני את שלי כבר ניסיתי. מוצא. Der Rebbe gesagt, dass besser sich zu denken, zu erzählen, wie zu lernen Ivrit. Heute mal lernen sich Ivrit. So, missgeht. Und sag mal, wie ist jetzt? Wie? Kalt? לעצמו נחמה. לפתע דפיקות. מי מאיר לי את הילד? וגם הילדה נבהלת. Maybe we should give him some sour sticks. רב נפתולי הוא ולא אחר. מה מביא אותך עכשיו עליי באמצע הלילה? ולמה אתה ער? אוי, מיילל בבחית In wieso redet sie andere Rebbe, so kennen nur Hebrew? אמורים, בגללך רב מוישה לא מאשרים. עשיתי מספיק בירורים, הדברים כשמש ברורים. רב מוישה, כמה התחננתי, אוי אוי בתחנינים. בגללך הילדים שלי סובלים, האטימות שלך לאנשים, אותך אני מאשים. רב מוישה, למה Wo ist geschehen, du? Ich bin also jetzt zermischt. אתה מתאכזר אליי? עד מוסר So, and it's the andere Avura. Okay, so wie Yiddish, Israeli Yiddish, English Yiddish. Okay, but good then. רב מוישה די, אתה מוציא לי את הטעם בחיים.
Oh, wow, yo. שפיכס דומם ביודעים. Etem confronted. Koin is a shine kitchen, a shine setup. I blame you. בהלם רב רב מוישה קורס ומתיישב על כזאת התקפה מי היה חושב הוא פורץ What's the organization? Says obviously for our organization, and I'm totally not getting it. בבכי ידוע האמת מי נלחם בשבילו מי התאמת ותעת וביני בשומיים האם לו זוהי סיכורי חיים אוי אוי ולא Wow, that part was nice. It's harmonized. וביני בשומיים No, Yoni, you don't have to do that. Don't worry. האם Don't be sorry. This a lange nigen. This a 13 minute nigen. So. לו זוהי סיכורי חיים אוי אוי ולא ביקשתי שכוייך אבל גם לא צעקות Darfst du kein רציתי רק להיטיב בצדקות בצר לא יראה מוישה פונה לבית הרב איך כן נשמר מדי חזק זה צרב I think man fliegt mit der Zahlen, als jener Rebbe fliegt schicken Pizzi Steine noch was in a Teufe in a envelope zu der Mensch, mit dem gefragt von was. Hat so weil jener geht doch mehr zurückschießen Steiner. Lisa sein kleiner. רב זהו זה מספיק הקטן קח אותם אין לי כוח אין לי זמן לא רוצה קפיידס של יהודים אני לא צריך שיעירו לי את הילדים הרי אני מבקש התורה להוריד ממני את העול הוא בוכה ומתחנן בקול רמוישה עכשיו כבר מאוחר מאוד בלילה צריך הרבה ישב הדס על החלוטס כאלה אוי רב מוישה אני מעביר אותך כל כך טוב אבל מחר בעזרת השם נשב מיד אחרי התפילה וביחד נקבל החלטה Kaden Diat Baalka. What's the in the organization? What a production. מוישה בדרך לביתו הוא צועק Er singt schein. שם לב לפנים מוכרות Oh, ist das gewesen, die Sache, was man jetzt gemacht, 1200 Menschen, haben sie da größer gesehen, Velvo. Kirchenbaum hat etwas gewissen deswegen. ומי יתלבט מוכר לו מאוד הפרצוף הזה אבל למה ברחוב בשעה מאוחרת מתחמק ממני איזו סיבה מסתתרת מתקרב ופוגש מצב ביש הבחור בוכה בדמעות שליש לדבר כזה הוא כלל לא ציפה What's the organization? צדיק, למה אתה לא בבית עם המשפחה? תגיד, אתה לא הבן של רב נפתולה? ברחוב בעלי מלאכה למה אתה עצוב ובוכה? למה לך להתייסר? לי אתה יכול הכל לספר אוי זה מורכב מדי אתה לא תבין ואני מלא בושה ואבא הזהיר לא לדבר בבקשה Moshi, have a good night. See you tomorrow. אתה ראשון עוד לא סיפרתי לאף אחד אני מסתובב כבר כמה שעות מלא בפחד
בסבל ממה שקורה בביתנו. אמא שלנו נעבך לא עלינו. כבר כמה שנים השם ישמור היא לא בקו הרגיל. אבא השקיע את כל כספו את הבית להציל, שבחוץ לא ישימו לב למה שקורה בפנים. היה לנו אבא רגוע עשיר ונעים. אוי ביי. כבר יותר משנה אין אפילו אוכל הכי פשוט. הכל נהיה נעבך מסכן, הכל נראה ירוד. אבא נקרא מנסה להיות האבא הכי טוב, אבל לידר לא רואים את הסוף. רמוישה תבטיח לי שלא תספר אף מילה לאיש, כי אבא התחנן לא לפרסם שלא יהיה מביש. לצערנו אמא לא מבדילה, זה נורא והיום, ואבא מתדרדר נשבר מיום ליום. וואו, זה מהרוג הפולדו. ריבונו של עולם תזיסר היה שכויר. קיבלתי את התשובה השמימית, אני לא יוניח, עד שרם נפתולי קבל כל צורכוי. הכל ברור אתמוך בוי בדרכוי, אפילו ולמרות הכל אני כאן בשבילו, אני צועק בקול. אני כבר לא צריך ללכת לרב כשיעיר החמר. אני ממשיך להיות גם בצדוקה עם כל הנשומה. singt herrlich, by the way. כי רק הקודש ברוך ישלם זכורי, לא אפספס כי זה חלקי מכל המולי. ויש לי שליחס עצימה, es חזאיק פי כמה וכמה. אוי 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 תויבו וברוחו, להחיו יש כל נפש וכל משפוחו, ויעזור ויוגי ויושיע לכל החוב וישים בו. Wusste the organization? השכר שמקבלים בלי Not known as a singer? What is he known for? אוי בשפל שלי ושלו הם שלו. אוי 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 אפילו אני לא מבין הכל, מה שתשלח לי ייקח עליי את האור. Gehetsingen du dort, das ist ganz gut. Jesus. Ich kenne schon so gut Hebrew. Ich verstehe also jede vierte Wort. Aber singt herrlich. Das ist der letzte Video, alles wird. Oy oy
Jois kol nefesh v'chal mishpuchu V'yazoir v'yugay v'yoshi Alechol achol v'voisim bo Aschar shemekablim bli ein arov Rav, my Rav. Oy b'shefel sheli v'shelu em shelo Oy 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 afile ani lo Wow, wow, wee, wow. What a beautiful duvet. Hello and welcome. Wow, what a beautiful situation. When ich sage, wo die Organisation tit, but they video, der Meyer Adler, ist reingekommen Klotsch. Vielleicht verstehe ich nicht Hebrew, but I was getting the gist of the situation. Alright, Chevre. Sie ist gekommen der Zeit. Jene meine Zeit. Aber man darf sich gesegnen. Nicht die gitte Zeit. But was kann man tun? The sun sets everywhere. Alright, Chevre. Ich will geben Schkoi für jeder, was du gehen für eine lange Zeit, für eine kurze Zeit, für die ganze Zeit. Wir gucken jetzt auf andere Tab. Aber viele sind, wir gucken jetzt auf andere Tab, ich mache mir gut. Schkoi für alle Likers, Sharers, Subscribers, Members, für alle Commenters. Schkoi für jeder einer für everything. Schkoi für, yeah. Housekeeping. Morgen wir gehen live in the free, Nana Zeiger, hopefully. This is the plan. Until next time, everybody. Peace and love. Be kind to one another. Gute Nacht.